Qandaysın? Yaxshi sotib o'tami? Yaxshi Xudoy. Yaxshi. Ay bo'ldi. Qanday sotib o'tadi? Yaxshi. Şükür, yaxshi sotib. Bozorda buni qanchadan sotib kelingan bu? 250, 250. Bozordan 50 so'm arzon ekan. Assalomu alaykum. 640 so'm bo'ldi. Qanday? Qanday? Bahası qanday bo'lib o'tadi bozorda? Bazı yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi bazı. Yetterdi. Добрый день. Bayramımızlar bilan gelecek. Вот прямые настоящие диккани, да? Без посредников продаете. И еще чуть-чуть уступаете, да? Да, обязательно уступаю. Вот тут тоже. Да. Молодцы. Береке. Men bu produksiyalarda shu men brendimdan chiqadi-da. На импорт. Бұл olsa 250 сом. Я 20 сом сейчас. Как раз Батырбаева. Бұл холодный. Bir жылда қанша объем шығарып отырсыңдар? Bir жылда где-то придерживаешь. Сдача берем. Сіздің майдан алайыншы. Рахмат сізге. Поддержка условий болды. Ушыл керек. Қазір мен буга чейиндагы бир 2 жума мурда тапшырма берген. Каражат табатаждык ушу растительный масланын баасы болуп атат. И сахар. Ушул боюнча биз катуу чара көрөбүз. Şükürge alıgılar, şükürge arıdan bağda şükürge. Приятного аппетита вам. Теперь вы уже забрали? Пожалуйста. Соусы 289 сом пачка. Они идут с ними. Так. Götür şpatalığa. Азык-түлүк боюнча азыр катуу киришип атабыз. 2 жума мурда тапшырма бергем, каражат таап атабыз. Сахар, кумшекер, анан растительный масланы биз азыр ошол заводдорунан алып келип ушу ярмаркага чыгарайлы. Магазиндерге эмес, мындай түз элдер сатып алгандай шарт түзүпчү. Ошондо мен ойлойм, бир аз болсо да түшөт. Эт боюнча айыл жактан дагы суроолор түшүп атат да. Бизде көпчүлүк эл айылда да жашайт да. Малдын баасы түшүп кетип атат, чыкпай атат. Биз ушу эт боюнча ортосун тапсак, 640 сом болды. Қандай? баасы кандай болуп атат базарда? Bazı жақсы. Жакшыбы? Жақсы bazı. Еттер де Кандай жақсы. сапа? Еттер де жақсы. Таза. Канчадан сатып атасыз? 4 сомдон. 380ден бересизби? Туура. Соңлаш керек да. Канча сом болду сонда? Бак, 400дөн алып берем мен. 270 сом. Мына сизге апа. Сизге белек кой. Балдар кармак болобу? Норма болобу.